Angibingelele sanibonani. Sanibonani. Hayi futhi ubheke phansi. Lapho sibanqobo. Sanibonani bafowethu. Niyaphila bafowethu. Siyaphila. Hawo. Ngibingelele bafowethu ngokukhethekile lapha kuThabenda usuke bakuthola bakhona. Shaya bakuthabende shaya. All right. Angibonge bafowethu. Igama lami naMondi ngoba ngimanje Sibongo uLwenzalo. Abanye bayamazi uke kwaba lapho kwe-FM isikhathi eside sebenza ngomaskandi. Givening nase-rice ngikhona mhlambe ngaphandle. Ngenzeka na ungabheka i-rice nje
mhlawumbe uzombona hayi kodwa ku-antuphelo life. Alright bafowethu, siyabonga kakhulu uNkulunkulu esigcinile, kodwa okubalulekile kwa ukuthi-ke kufanele sivulele ngomthandazo khona sokwazi ukuthi into zethu zisihambele kahle. Ngicela sisukumeni sivule kahle ngomthandazo. Angeke ngavimba njalo nawuzwa ukuthi iqala i-chorus esimeni senkosi. Ngingayivumela na i-chorus nayikhona. Inganivimbeli. Hayi, ngicela sivale namehlo, sicela usisikholiwe asihole ngomthandazo. Amen. Uthandazela phansi angazi nomphelo yebhethweni. Yenze ukuthi ibhethi liyaphela khona. Alright, bafethu ngiphethe iprogram yami la encane nje okuyiyona ezokwazi ukuthi-ke isigayide isiqondise sihambe ngayo. Njengoba sengishilo ukuthi nginegama lami nangoNdingo wakwaNdimande le emhlumayo ngokuhlala nje. Nasezakheni ngiyahlala, naseSanchethi ngiyahlala, nala eDrobheni ngiyahlala. Yizo zonke iy'ndawo engiyihlala ufanele ngizibale. Siyabonga kakhulu bafowethu. Njengamanje ngizodedela lapho umfowethu laphana-ke uSipha kunene ezokwazi ukuthi-ke asemukele, sokwazi ukuthi sizizwe sisekhaya, sikwazi nokuphumula amajakhethi ngoba ngiyeza ukuthi sengiqala nje ukuba nale i-high pressure. Ngiyabonga. Hayi ngiyabonga ithuba umphathi wohlelo. Ngiyabingelela obingelelayo uSipha Amandla bakunene. Imanager nsizogcina. Ngicela ukubonga zonke izithameli ezifikile namhlanje sisimatha ngoba silontsha umcimbi omkhulu wasemlangeni. Siyabonga amukelekani ezweni sekhaya. Siyabonga kakhulu ukuthi lesishimana uyizweni namagama amafile. Intombi izibhale phansi kakhulu. Alright, siyabonga kakhulu bafowethu. Njengamanje ngizodlulela phambili. Njengoba seshilo uSipha ukuthi uyasemukela bafowethu izweni sekhaya, akube mnandi, siphumula amajazi ethu, sihlale phansi. Beka nje nangu bakukhansela nange seqalile ishekha umkhaba wakho ukuthi awube sesimeni. Ngiyabonga ukukhansela, siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga. Abafowethu abalanga phambili sinoSipha njengoba seshilo uSipha insizwa nje eyi-dark beauty. Bese kuba umanager umphathi ubaba uMahlaba. Mhlawumbe abanye abakwazi ucela usuku. Uyena-ke mphathi we-150 Maskandi Festival esaqala naye kunzima. Kunzima. Bese kuba intokazi-ke la eseduze kwami umama kahle kahle lo. Ukholiwe umuntu amaphumulo lo engangisebenza na ukholiwe wami eredweni lo. Ukholiwe maphumulo. Uye lo shona zamashini zaphasikatho. Hawu usuku ngadlobi bakhona. Hawu. Iyona ntokazi-ke le suka nayo le emsakazweni nomsuwa shona. Bese kuba insizwa le phethe camera umsuthu naye sasisebenza naye futhi kuyinqubeko FM ephethe uhlelo wawenzani wayephethe breakfast show ekuseni umsuthu umfokazulu uManzini bona-ke enginabo ngipithiza nabo la phambili. So bafowethu njengoba sesishilo ukuthi-ke namhlanje sihlangene ngayo i-150 Maskandi Festival esekuwumcimbi omkhulu lo osukhule ngendlela emangalisayo. Ngikhumbula bakucindisa uqala lo mcimbi sinawe mngani wami la esasiqhashe khona ukhuzana wayithatha yonke imali sasasingenayo eground lapha eCenters Park ababezobukela babe u17 kuyihlazo usabeka wayengasathatha ndiba yipha abantu ngithawo abahlali phela ekhaya
hayi kithi ngithi hayi bayazi nami ngiyamemeza ngombhobho yimi engangiphethe umcimbi lapho bangihlala ngophethe nakulokhu ngophethe wahamba umcimbi wazi wamuhle ngoba usumuhle kanjena bafowethu okusho bona ukuthi into iqala kancane iyakhula into namhlanje sile 150 Maskandi Festival ngicela ngishenzana ayiqala at nowhere right angifuna ugeqa amavula oba ngizoswe ngikhala alright ngicela ukudedela ke ubaba uMahlaba okuyena ubaba wethu umnikazi wawo umela umcimbi asinikeze feedback ngakho konke nje okuhlelekile namhlanje ngiyabonga kakhulu Sanibonani. Yebo. Njani? Siyaphila. Hayi siyaphila. Nibingelela usihle wacindi. Usana khona la eBluebank. Njoba ngilana ngingaphansi kwecompany ke Ibanzi Productions. Okuyona ke ihlela umcimbi lo obizwa nge-150 Maskandi Festival. Umcimbi lo owaqala ngo-2019 njengoba esevezile ukuthi ke sawuqala khona la eSeglass Park. Inhloso ke kwakuyona ukuthi ke sifuna ukuthi ke sibe nomcimbi wethu nathi sifane nazo zonke indawo abantu bangasuka la emaThekwini baye eMagoli sikhona nathi ke asibe nomcimbi wethu ke eMlambithi. Mhlawumbe umuntu before aqhubeke wafethu nenkulumo ngicela uku-acknowledge i-presence kaFowethu Thabete ukuya ukuthukela o-area manager lapha ukuthukela simemenge bomuntu ngoba khona la sikhala khona ukuthi azolalela asindusele kwaphathi phinde futhi ngibulise naku ukhansela ukubheka usivakashela naye sicela ukuthi ke asukume naye umbono ukhansela ukubheka ngiyethemba ukuthi umyolo Alfred Dumanga azolalela phinde acknowledge i-presence kaMfowethu la esimbiza ngomfundo Sigebengu la ku-TikTok oba i-influencer yethu ke osilekelela kakhulu la ku-TikTok ukuthi i-150 Maskandi Festival igcine ishaya ama-millions. Wena osuke esilekelela kakhulu TikTok futhi uphakama bakubona. Masukuthi kuleli site inenduna zamaqembu lapha. Induna lezi kusukela nje la uzofika lapho uma mthusisa uqawo phinde weqe induna lezi zonke lezi. Induna ke bafethu zidlala irole enkulu ku-150 Maskandi Festival. I-strategy sethu noma i-strategy seBanzi Productions ngenduna sibhilivela ukuthi umcimbi owaseMlambithi so ama-local artists abanenduna ngibona ke abasebenza lo mcimbi ke ngibona abantu abagijimayo ngibona abantu abawupromotayo indawo ngendawo lapho esuke sivumelene khona ngibona abantu abagijima ke amadolobha nendawo bekhipha ama-flyers so ngicela ukuthi nibashayele ihlombe njengoba selokhu baqala kwengxenye ye-150 Maskandi Festival ihlezi igcwele. Mase niba nomama uThulisa Mxaba okuyena-ke okhona njengamanje omele ama-female artist azobe eperforma kwi-150 Maskandi Festival. Ayashoda-ke ama-female artist kule industry ashoda nje kakhulu so siyambonga umama uThulisa Mxaba ukuthi ayisukumele lento kaMaskandi aphinde futhi abe ingxenye ye-150 Maskandi Festival. Masukuthi lapha sinomfowethu uDJ Mangane wena DJ we-150 Maskandi Festival ke lo kusukela ngo-2019 ilokhu uyaqala i-150 Maskandi Festival nje wena DJ wethu lo esaqala nayo ngo-2019 uDJ Mangane sukuma into exakayo ndi ngo-DJ Mangane angazi ukuthi uyenza kanjani yena
uhlala eplatini kusuka kuqala umcimbi ngo-3 uze kuse eyedwa nje. So siyabonga kakhulu ukuthi uyinikela kwakhe futhi asikaze saba ney'nkinga ngoba la kamasikandi phela ziyakhala o-DJ bavambana ngokhondo kodwa-ke asikaze sizwe lutho ngaye. Siyabonga kakhulu futhi i-presence yakho, we highly appreciate it futhi. Inhloso-ke mhlawumbe yale briefing uthe umcimbi i-150 Maskandi Festival mawukhula ngoku-advise-wa-ke phela abantu ukuthi cha cini usuqhamuka sokuqhamuka nje sokuthi kiwe se-Class Park kumele ube ne-media briefing. Ngenhlanhla-ke sine-mediaship partner yethu ebizwa ngokuthukela news. Ibona-ke esipartnerishe nabo sinosisi la uNqobile sibe nomsuthu uyibona-ke abakhetha ukuthi bapartnerishe nathi esi-150 Maskandi Festival. Siphinde-ke futhi-ke bakhona oNhlaka Productions bazoposta nawo lo mcimbi ngoba siyacapturisha, bazothumelela-ke amavidiyo mase eyasabalala-ke ngokuba busy komunye umcimbi oDandi July abakholanga ukuthi-ke basondele namhlanje. Phinde futhi ngixolisele abasakazi kuKhozi FM uMdonso noBingelela abekumele kube ingxenye yethu kodwa-ke baxolisile ukuthi basheshe babacela lapha kuDandi July. Ukuhlabela phambili kwi-program sine feedback ye-150 Maskandi Festival 2024. Sizolokhuzana kancane sizothi nje ukuhighlighta subheka umcimbi ukuthi uhamba kanjani. Siphinde futhi sisho lapho esafeyila khona, siphinde siveze futhi ukuthi lapho esifisa ukuthi si-improve khona. Naku sengikhohlwa ubaba Maswidi, ubaba Maswidi uye lo eweyibuko ezimnyama njengoba sigqoke kahle kanje wena usidesignela yonke into yethu ubaba Maswidi. Ubuya kwi-live scene media ekhampani yakhe-ke le ama-poster wonke la nisuke niwabona e-150 Maskandi Festival asuke edesignwe nguye. Konke nje lokhu umsebenzi wakhe ngenhlanhla umuntu wakhona la eMnambithi eSteville. No DJ bamapiano bakhona, sebeyawuthanda uMaskandi, sesibona babe DJ. Sino DJ Sakhile okhona, cishe no DJ Da Soul naye useza naye Da Soul ngoba naye ngithe uzovela. Nabo bayafisa ukuba ingxenye ye-150 Maskandi Festival. Asazile kanjani ngoba phela kuthiwa 150 Maskandi Festival. Kodwa sowapi silotha ngithi bake bathi usishisa nje sobona bonke. I-feedback ye-150 Maskandi Festival 2024 sizobeka nje ukuthi-ke i-event yethu yaba yimpumelelo under uthukela region. Ayikho i-event eyaba ne-attendance njenge-150 Maskandi Festival. Okuchaza ukuthi-ke uMnambithi wonke uza kwethu esihlala nabo ama-event oBeville aboSkhotla zonke iy'ndawo. Last year kwabonakala ukuthi-ke ngokwe-attendance i-150 Maskandi Festival iyona eyahlala ngaphezulu kunawo wonke ama-events. Sikubonge lokho kakhulu bafethu, kwenziwa ukuthi-ke umcimbi niyawuposta, abantu niyabatshela ngomcimbi kanti futhi namathikithi niyawathenga. Ama-artist ethu ayizivakashele unyaka odlule aphumelela wonke ngaphandle koyedwa-ke okuthiwa wafika izolo. Wena umuntu ongakhona ukuthi afike ngenxa yokubambeka, kodwa nje ama-artist abona ukuthi a-attende wonke. Ama-performances amaculi aba mahle kakhulu. I-150 Maskandi Festival ngonyaka ondlule ya-create ama-job opportunities abantu aba-112 babe yingxenye noma bahlomule ku-150 Maskandi Festival ngokuqashwa iBanzi Productions nanokuqashwa SAB bakhona babathatha
nanokuthi abantu bayidayisele bona ngaphakathi sasiwakhiphile nje ukuthi abantu abafuna ukudayisa ababhunke badayise nama-securities ayekhona ayi-more than 40 ama-marshals ayekhona ayi-more than 30 so nje siwumcimbi ucreator i-job opportunity ngalolu suku lwe-event. Kodwa-ke esikhala ngako-ke bakuthabede nawe fowabheka mhlawumbe njengezikhulu zikahulumeni ezizivakashele ukuthi-ke asiyitholi i-support mhlawumbe uthubela, asiyitholi i-support u-Alfred Duma, asiyitholi i-support kwi-local business esuke ikhona eMnambithi ngoba phela bonke abantu bayaphuma bezothenga la e-Engine Garage bafaka upetroli bathenga amabhega bathenga amabhaselos esakubona nje ukuthi-ke osomabhizinisi ngalelo langa noma ngalelo weekend i-staff sabo baya-establish ngoba bayazi ukuthi kusuke kuzosetshenzwa kodwa thina abanikazi bomcimbi asitholi lutho. Lokho sizokusho nje live bazi nekhulu zikahulumeni ukuthi asifike kahle siyakhala. Mhlambe okunye sizobonga umfowethu in his absentia uSiyajuluka, siyabonga uSiyanda Dlamini othe ucela ukusondela ku-150 Maskandi Festival asilekelele ngesambesithisi sizokwazi ukuthi sibhekane nezindleko zomcimbi. Siyabonga. Nesakuleli phuzu leli lama-sponsors umcimbi wethu njengoba siqale late kulonyaka sinayo leyo challenge leyo ukuthi kusashoda lapha nalapha ukuze ukwazi ukuthi uhlale kahle. Kunabaculi esinegotiatayo nabo esingakavumelani ngoba kufuza abe namhlanje njengoba sila ilayina mhlawumbe kufuza seyavela lapha noma i-full poster seyavela kodwa siyathemba ukuthi lothi malishona namhlanje sobe sesiqedile ngoba babili nje abasele ngafuna ukubabiza amagama kodwa babili abasasisokolisa kakhulu ngayo-ke indaba ye-budget ngayo indaba ye-financial constraint. Okusho ukuthi-ke elinye iphuzu esizoliveza nge-feedback ya-last year ukuthi indaba ye-security iphindile futhi yasihlupha, iphindile futhi yasixaka. We had more than 60 abantu abama-security guards nama-officials kodwa futhi kwaphinde kwaba ngaphezu kwamandla ethu ukukhomba wona ukuthi kulo nyaka we are looking at close to 100 abantu abazoba ama-security nama-marshals ngoba asekhona ama-loopholes sizozama-ke ukuthi si-improve sithole service provider ezokwazi ukuthi-ke isilekelele ngendlela efanele. Siyitholile-ke i-feedback kubantu becomplaina ngezinto ey'ningi, bekhala nge-VIP setup, bekhala ngabantu bebe-cross over umuntu asuke from general ezazi ukuthi-ke akanalo ithikithi le-VIP kodwa atholakale sing-VIP. So anothile wonke lawo ma-concerns kodwa nje okwabaluleka ukuthi umcimbi waphela without any incident, akuzange kube nama-adverse incidents. Lokho siyabonga kakhulu idiscipline abantu esasinabo nabo, there were more than 6,500 abantu ababesivakashele eSettlers Park ngo-2024. Siphinde futhi sibonge u-SAB ngokusilekelela nge-material yabo in their absentia. Bashilo abantu babhizi uDandi July kodwa basilekelele kakhulu nge-material. Bayabuya futhi nakulonyaka ukuthi abantu utshwala babuthenge ngaphakathi bangaphumi ngaphandle, utshwala abantu ababuthenge ngaphakathi. Kulonyaka sizoqhubeka futhi sibambisane nabo abantu baba-SAB ngalendlela yokuthi bazophinde futhi benze ishow ukuthi utshwala buyadayiseka ngaphakathi, basinikeze ama-facility. Okunye futhi okwaba i-challenge kwaba indaba ye-stage. I-stage sethu sesincane kakhulu for lo mcimbi. Singabahleli-ke be-150 Maskandi Festival sasesithatha i-decision yokuthi cha, i-service provider sizoyishintsha kuloku, senzele ukuthi abantu babehleli ku-VIP bakhona ukubuka le phezulu. I-stage kuloku siyathembisa ukuthi-ke sizophakama.
mase kuba-ke into yama-VIP tables. Ama-VIP tables ethu sasiwachibhisile kakhulu last year, ayibizo 1,000. Sakubona-ke lokho ukuthi-ke kwasi-affecta singabahleli bomcimbi ngoba asikhonanga ukuthi siqashe ama-couch for wonke ama-guest. Kulokhu-ke njengoba sikhuphulile-ke i-VIP table siyibiza u-2.5. Senzela kona-ke lokho ukuthi-ke abantu bakwazi ukuhlala kamnandi kosofa, kube nama-screens lapho bazobe behleli khona. Mase futhi siphinde sigcizelela la enduneni mfethu la enduneni zami. Ngizobashaya nje phambili ngoba-ke sometimes siyisixabana. Laba abantu basuke begade umcimbi, iy'nduna zethu suke sigade umcimbi, kodwa kwesinye isikhathi kuba izona-ke esuke seyicelebrate umcimbi. Sebengawuqaphile-ke umcimbi-ke, umcimbi ugcina lesophuma-ke esandleni. Besicela ukuthi induna kulokhu sisilekelele ngale ndlela ezasilekelela ngayo ngo-2023. Besicela ukuthi ikhuphule amasokisi bafethu. Umcimbi mina ngobuka nje ngakusasa uma sesibuka ukuthi ama-performances ahambe kanje. Besicela nduna zomaskandi ngoba umaskandi niyawazi. Besicela ukuthi-ke izinto sihambe ne-order, i-line-up suke siyikhiphile before. Umsebenzi wenu nduna ukuthi-ke nazi ukuthi ubani uperforma ngasiphi isikhathi, especially kuma-local artist. Asikwazi ukuba ne-problem yokuthi i-local artist kumele perform ngo-7 alikho, lizofika ngo-10 ngoba lithi lifuna ukudlala sekukhona abantu abaningi. Kulo nyaka sizoba strict kakhulu kuma-local artist. Umuntu masithe akadlale ngo-5 uzodlala ngo-5, masithe akadlale ngo-7 uzodlala ngo-7. So siyacela kakhulu discipline enduneni. Yes. Mhlawumbe umphathi wehlelo uzophinde-ke ubuye kwi-next item. Ngiyacabanga ukuthi i-feedback ka-2024 bekuyileyo ukuthi umcimbi wabe impumelelo. Besifisa futhi ukuthi nakulo nyaka siphinde futhi sibashaye yonke le ndawo le andithukela region. Yafisa ukuthi siphinde sihlale phezulu, ungabikho umcimbi ozoba mkhulu undlule wa-50 Maskandi Festival. Siyabonga kakhulu kubaba Cindi, siyabonga mfowethu. Feedback enhle nezwakalayo bafethu. Ngiyacabanga ukuthi-ke usevele wakuthinta nje konke ngobuningi, kodwa-ke sizongena kuleli phuzu lama-local artist. Ngeke ngezwa nje enye indaba mhlawumbe iyona etrenda kulezi nsuku esuka lapho bedajilayo la ubabunalathi khona cha kulokhu abawafuna ama-local artist. Uyibuza ukuthi kanjani waphela umcimbi is all about ama-local artist, ngoba phela usuke uzokhulisa bona lapho, kodwa kulokhu uthi akakhulisi ukuthi usabateta kakhulu. Cha thina sisazowateta ama-local artist. Yes why? So ngizocela ukuthi-ke lapho kuma-local artist akasithintele nje lapho ukholiwe. Ngiyacabanga ukuthi uzothinta kakhulu endabeni ey'khathi zokuthi-ke ngempela uma ngabe kuthiwa usukhona-ke uzodlala, hlonipha phela isikhathi onikezwe sona. Ungabe usufika lapha ne-stage usulokhu ungidonse njalo, awundini ngiyongena nje bese ngithi ungena ngobani, hayi ngiyangena la le ngane balapha ozibona ukuthi ngempela kugcina sesiphuma esandleni khona. Ngicela ukhulume nazi into. Sanibonani? Yebo, ninjani? Siyaphila ukholiwe mina kamaphumulo ukamaphumulo Shabalala. Yebo. Ngizokhuluma-ke ngaphansi kwama-local artist. Ama-local artist-ke kulo nyaka emcimbini wethu u-150 Maskandi Festival kuzokuba noshintsho olukhulu kakhulu ngezathu zokuthi u-Art and Culture azange azasixhase kulo nyaka, kanye futhi ne-KZN Art and Culture kwayena futhi akasixhasanga kulo nyaka. Ushintsho luzoba ningi kakhulu-ke emini ey'fana nalezo. Bese ukuthi kuzoba nendlela ehlukile yokuqhasha kuma-local artist, ayizufana nale yale minye iminyaka. Indlela yokuqhasha sizobheka-ke, sikushuthi sizovakashela ku-social media, sibheke ama-followers ukuthi unama-followers angakanani, sibheke ama-likes, sibheke nengoma yibo, silalele nengoma yakho ukuthi umlayezo ukhona kanye nokucikoza we-artist. Yebo, ngiyabonga.
Okay, mhlawumbe before ngidlulisele umfowethu ukunene ukugcizelele nje kuloku akushiya usikholiwe ukuthi u-Arts and Culture wasothubela cha basendele incwadi bathi ke abaxhasi wonke ama-event kulo nyaka hayi ngoba mhlawumbe kunenkinga nathi abaxhasi lutho nje kulo nyaka bathi budget zenza nje nayo induna bese kusasa Yofika njalo. so u-Arts and Culture ke bathi kulo nyaka abanayo nje budget at all awukho umcimbi abazoxhasa futhi awukho abasawuxhasile so nje lokho kushaya kakhulu ke kuma local artist okusho ukuthi ke nathi sekumele siwenzele iplanning ukuthi masiwaqasha akwazi ukuthi nawo athole lo transport kuzoba isimo esikanjalo kulo nyaka. Okay. Sithoxele impela kuma-local artist. Ama-local artist asemnambithi cha sicela nisebenze niyadlala umcimbi uyakhula kodwa anisebenzi bafowethu izinduna sicela niyolwa nabaculi benu. Asikwazi ukuthi singabiza umuntu 2016 sizo 2025 uzosibuyela nengoma ya 2016 futhi wena uyabona kusasa wena uthuka thina futhi ukuthi hayi asinakwa thina sicela bafowethu nisebenze kakhulu lapho ngoba umcimbi vele wenu ma-local artist i-150 kusasa kumele ikhokhe ukuthi nangu sibantwana sami khipha nangu siyabacela-ke nabesifazane beze bafowethu ungabe ngathi umcimbi wey'nsizwa nje ambiwathuna libhalansi igender Siyabonga kakhulu usigazi. Akuqutshulwa njini lapho kufuneka abantu. Siyabonga kakhulu sipha. Ngingene nje kakhulu nami lapha kwabesifazane. Abaculi besifazane impela bayazifihla. Kumele nobala bafowethu libe khona nicule. Sizwe nje nathi okusha nje. Yabona nje ingane zoma zacula zahambela namanje sashisa. Shisa phela nawe. Shisa phela nawe. Vuka nje impela uyithatha. Into enothithwe kakhulu futhi lapha ke kuma local artist indaba yokuthi ke yiba nawo phela ama followers waziwe kancane. Kwaziwa. Kusho ukuthi icimbi ihlolo khono yakhona le ukuthi azohlolwa kanjani ama local artist. Kusho ukuthi masifika emakhaya abatshela bafowethu indlela emzobhekwa ngayo eyokuthi ngabe ingoma yakho ihamba kanjani nje. Ngizwakala phela ingoma yakho. Zwakala ingoma yakho ukuthi cha yona ikhona impela. Kungasale sekuba nje ingoma nje epholile. Ushilo unana wathi hayi yena akasu Arts and Culture. Hayi wathi akasu Arts and Culture. Lapha kwa Arts and Culture ngempela sokukhona wonke umuntu ngikhumbula nje sise Sunset emcimbini ngisuthi yakukhumbula lapho khona omunye wayeze nomkakhe nezingane zakhe ezocula. Manje uyabona ukuthi umsebenzi ka Arts and Culture lokuthi asebenze ngalomndeni yabo. So la impela hayi akhala impela. Akhala sithi uqina qinisa nje impela. Kuzobukakala lezo zinto ezifana nalezo bafethu nakho ukuthi ke siyabonga futhi kakhulu babucinda ukuthi ke usithintele endabeni stage bese kuba u-stage manager uyayenza i-conflict lapho vele uxabane kube nje u-stage manager ugcine ngasahambi nangesikhathi lesi esinikezwe abaculi. U-stage manager usehamba ngokuthi lo muntu ngisuka naye eGoli kufanele aperform kodwa lo muntu ufike late la so bacela ukuthi clarity mama stage manager. Yes, ayibona sike sathola ikhala zoningi mhlambe nayo indaba ka stage management kodwa ke sizoyibuka mfowethu sizoyibuka siyikomiti ngoba sine committee ehlela umcimbi lo uyahlala once after 2 weeks sizobe siyifakile ngoba futhi mhlambe i-feedback abazothola ku social media. Siyabonga naso sinisikhulu samasipala siyafika la mfoka Khumalo siyabonga futhi uSjoyina masekuba umfowethu obuya kwinzima events uSimpilo uyilo ya ngazi umwashi lakhe futhi
isikhathi afika ngaso. Kodwa uyona company le esiqokile inzima events ukuthi ikwazi ukusihlelela i-VIP. Iyona ezosilekelela kakhulu i-VIP kulo angifuna ukuba business ngendaba ze-VIP. Kuzoba umsebenzi wakhe ukuthi i-VIP iyasetheka, osofa bakhona, abantu bahleli kahle, bathola into zabo kufanele ukuthi bayithola. Uye lo mele apha nePotoli. Okay, mhlawumbe bengicela ukuthi ke ngishaye nje la kuma sponsors okugcina bafethu mhlawumbe before sihlukana. Ama sponsors ethu akhona, abantu sometimes banokuduka babone ngathi njoba bebhaliwe bela phansi bengaka bonke labantu basuke befaka imali. Nezo nje linye artist libhala ku Facebook ukuthi ngathi ama sponsors engaka, yabo, kodwa asiqashiwe, yabo. Ama sponsors ethu akhona, sisodwa nje sponsor esifaka imali njengamanje usiyajuluka. Esona sponsor lezi esisixhase ngokwemali. Uyanga master basibhalelile abantu basuke eGoli bacela ukuzosivakashela kwi-district. Sase siba welcome basibathi hayi bazofika nematerial yabo nemakhi yabo bezobona nje umcimbi wethu. Bazosixhasa-ke nabo ngazi iphuzo lezi amathenda ama-umbrella igiba. Sabamukela ukuthi ayibeze babe ingxenye ye-150 Maskandi Festival. Masekuba Smartphone Avenue. Abaka Smartphone Avenue babesixhasile mfethu ngonyaka odlule. Besixhase nefoni, besixhase ne-iPhone ukuthi bafisa ukuthi bawinise oyedwa umlandeli i-iPhone. Okwaba ihlazo noma okwaba iphuthu ukuthi abalitholanga ithuba lokuthi bangene stage bazowinisa i-iPhone. Bahlala u5 hours wonke beyiphethe ifoni bangibiza futhi nami ngayibona ifoni ngase ngibacelela ukuthi bangene stage bayowinisa ifoni kodwa ithuba-ke abanikezwanga baze bajikela ne-iPhone. Bathe-ke kulo nyaka futhi bacela ukubuya bezowinisa yini lezi zinto amabhiza lezi airports. iPods. Basho njalo futhi bathe ukunciphisa babona indlela esabaphatha ngayo ngakho. So bacela ukuthi lo bazowinisa ngama-iPods. Bengicela-ke bafethu usilekelaneni. Mhlawumbe banibona bengangena estage kuye nisondele kimi nibuze ukuthi hayi labantu okhuluma ngabo. Abaka-Smartphone Avenue siba welcome kakhulu. Sifuna ukuba ne-partnership eserious nabo eminyakeni ezayo ngoba umfana lo uyi-founder uSigazo enhlanje dabuka ngakithi. So umfana nje omncane one-potential osesebenze nje kakhulu ku-business lakhe throughout the country. Besicela impela ukuthi isiqolisele nakuyo indlela esabaphatha ngayo ngonyaka odlule. Sithembise kulo nyaka ukuthi hayi bazothola ithuba lokuthi-ke basukumisele. Ngiyacabanga ukuthi uCastle Stout sengimchazile nabo futhi basixhasa nge-material konke nje esikudingayo ukuthi sikwazi ukuthi sidayise utshwala ngaphakathi si-150 Maskandi Festival kusuke kuxhaswe uCastle Stout. Uthukela News basilekelela ngokuthi la sikhona bahamba nathi bayasipromothela kuma-platforms wabo ku-TikTok naku-Facebook. Iyona media sponsor yethu-ke esinayo njengamanje. Le iMahlaba Poultry izosilekelela ukuthi isiphekele kwi-VIP. Inyama nje yenkukhu sizoyithola esitolo esilayo eMnavuthi ngaseBikadile esibizwa ngoMahlaba Chicken Meat. Cabanga ukuthi iwona ama-sponsors lawo akhona asilekelelayo njengamanje. Siyafisa ukucacisa ukuthi njengoba ela akusho ukuthi afake imali yonke. Baxhasa nge-material njengoba sekuchazile.
Indaba yamathikithi ngokundimanda ngicabanga ukuthi uzosikhavela umfowethu uSiphawu ukuthi ayibhekwe kanjani mase si-announce i-line-up yalabaculi laba esesivumelene nabo ukuthi siqinisekise ukuthi bazobe bekhona. Ngicabanga umcimbi lapho sobe sesiwugoqana umfowethu sithola ama-refreshments. Siyabonga kakhulu umphathi, siyabonga kakhulu umphathi. Njengoba seshilo umphathi ukuthi sizongena lapha ngohlelo lamathikithi, how to get ithikithi, uthola kanjani ithikithi, ibonakala kanjani lo ngqo, ngoba phela usiyakhanda lapho, siyakwazi nokwenza. Sikhumbuze ukuthi siwathola kanjani amathikithi. Hayi, iTickets Pro mfethu uzolibona nje ubona iTickets Pro. Uyalibona ukuthi literally ibhaleke masikandi 215 masikandi festival. Ngizocela ukubanika i-clarity ukuthi ahamba kanjani. I-general u-120, i-VIP yethu iwu-300. Amatafula akahlukene kabili, sinetafula la 2.5 bese-ke wachaza mfoka amahlaba lapho amatafula, bese kuthi i-VIP iwu-6,000. Engizokusho kakhulu emathikithini, ngiyacela induna futhi nihambe nitshela abalandeli bathenga amathikithi. Lento yokufika lapha egethini kubanga i-traffic ukuthi uphi umahlaba, uphi usibanibani ukuthi wazibani. Umcimbi sicela ukuthi kuthengwe amathikithi, akusebenzi lokho this year ukuthi uzoze emcimbini ngokuthi wazibani. Thenga ithikithi ukuze umcimbi uzoqhubekela phambili. Ngiyabonga. Mina nombuzo Siphawu ukuthi ngabe-ke mase ngifika-ke ithikithi ngalithola, liyatholakala negethini? Yes, uzowathola egethini. Lapho okukhandeka khona leso situlo. No, ngoba ngigcizelela ukuthi ngiyacela abantu baye ku-Ticket Pro lapha ko-Checkers ukuthi bazolithola ithikithi ukuthi sigwembe leyo. Nanokuthi i-traffic eba lapha kakhulukazi yileyo ukuthi abantu bafike bafuna ukuthi ngazibani. Yenye into esikhandele i-headache kakhulu, uyabona. Ingakho ngicela induna ukuthi ngiyacela ngitshela ama-artist impela abatshela abalandeli babo kuyothenga amathikithi. Siyabonga. Okay, siyabonga kakhulu uSiphawu, siyabonga kakhulu. Sesizwile ukuthi amathikithi siwathola kanjani. Ngoba phela umcimbi is all about tickets ngempela, hayi ukuthi nje ngokumnandi. Amathikithi akufanele kube yona ngempela asesandleni kumuntu. Bese kuthi ke okunye mhlawumbe Sipha nawe mphathi Mahlaba mfowethu ukubuza nje mina ngiyabuza. Ngabe-ke uma ngine-cooler box yami ngingena nayo iya-charge-wa noma kwenzakalani noma kufanele ingene i-empty na? Alright. Mhlawumbe ukugcizelela bafethu siyakhuthaza ukuthi amathikithi athenge isipala. Siyakhuthaza kakhulu lokho ngoba kwenza ukuthi umsebenzi ube lula esangweni. Sizophinde futhi sibe nawo esitolo sakwaMahlaba. Uzokwazi ukuhamba uyothenga ithikithi ngoba sabona last year ukuthi mawuthi uyafika e-Ticket Pro kwesikhathi waba-offline. Kodwa-ke emasugejile uyeqa uyalapha amahlaba uzophinde uthole-ke ithikithi. Yingakho-ke e-Ticket Pro azoba u-120 kodwa esangweni siwabiza u-150. Sizama ukudiscourage lento ukuthi abantu bafuna ukuthi sikoleke imali engango-200,000 lapha size sikwazi ukubuza. Siyacela ukuthi amathikithi bafowethu awathengwe ey'ndaweni zakhona. Alibona ithikithi olithenga nje ushuthela khona into zakho. Ngosuku lomcimbi uyalithatha uzakhona. Sizophinde futhi sibe nawo amathikithi ey'nduna lawo macebo lawo asuke eqashiwe. Sizophinde futhi sibe nawo lawo ma-special tickets ngoba suke sebenza induna nazo kumele zibe nelungelo lokuthi balethe labo bantu abalandela lawo maqhawe ngoba inhloso suke sifuna ukuthi-ke sipromote ama-artist asemnambithi. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu manager, siyabonga kakhulu. Alright, njengamanje ngicela ukuthi sidluleleni kwi-item engicabanga ukuthi i-item yokugcina
la sokhuluma khona nge-line up ukuthi ngabe mhlambe abaculi esinabo silindele mhlambe abaculi nangokuthi njengoba ngomculi nje nami ngilindele inesingi lenze iqashu emva kokuba-ke sesenzeke i-line up bafowethu zobe senivulela imibuzo nani bafowethu nikhululeke nibuze mhlawumbe niphonse nikuphonsayo ngoba wasilanda nje sisonke lo mcimbi wethu sizowusebenza ngale ndlela yethu so ngizoninikeza-ke ithuba emva kokuba sesithole i-line up emva kwalapho sobe sesidla ngikugcizelela lokuthi sizodla kodwa bona kodwa ukudla bona sizodla mhlawumbe njengoba bakhona abaculi esesivumelene nabo, bakhona ababili abasashoda esisabakhalela esithemba ukuthi isivumelwano sizosayina namhlanje nabo. Kodwa nje kulabaculi abakhulu esikhonile ukuthi-ke sivumelane nabo, sikhonile ukuthi sisayine noKhuzani, sakhona ukuthi sisayine noNjobo, sasayina noMzukulu, sasayina noJabulo Langa, sasayina noMayogati, sasesayina-ke nomshini wemali nemaza yomshini wemali, sasayina noMenzi, noMafikizolo, sasayina noSicebi, sasayina noLimit, sasayina noMavikela Mbuso Port, sasayina noMageza, sasayina noNtencane, sasesayina noMdumasi. And then kulaba abalokali sikhonile ukuthi sisayine noThulisa Mqaba okhona la ngaphakathi, sasayina noMbuyisa okwamanje, sasayina noMajola noSithuli, sasayina noBalance, sasayina noGezumlenze, sasayina noSikhanga, Isikhanga wena impela usakhipha ithi khuphuke kakhulu. Sasesayina noPhakamani khona insizwa yangapha eSahlumbe, sasesayina neGagelisha oshaya ushulu kaSandile Mbonga Mhlungane. Siyacabanga ukuthi-ke nakhona silinde nje mhlawumbe ukuthi sisayine nabanye aba-5 or 6 abangalokali, then-ke namhlanje kuzobe sekuphelele iphosa sesiyikhiphayo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu umphathi awusangibali angiboni kodwa nakhona kasikazana. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu. Ngicela ukudedela-ke imibuzo uma kunokuthi khona imibuzo ebheke ngala ngasetafuleni. Yabonga. Oh, yebo sisi. Sanibona igama ngumthathini wakaKhanya. Bengicela ukubuza laphayana phansi kwe-security indaba yamabhodlela sasireyizile ku-Mr. Mahlaku
ukuthi esangweni sicela mangabe be-check-a i-cooler box bayi-check-e etarali bese ibhodlela nebhodlela liyakhokha i-cooler box. Mhlampe sebengakucabanga lokho njengabahleli bomcimbi. Because manje uma bezongena namabhodlela angithi sigweme ukuthi kungaze kube nama-accidents. Sifuna ukuthi kuhlale kulingane indlela ukuthi ingayo. So uma bethenga sebengathenga ngaphakathi sesenzela nokuthi u-SAB ukwazi ukuthi amafriji awo ahambe empty. Okay, correct. Cha lapho usiphaka ekhala ngaphakathi ngendaba segate lapha khona ngifisa ukuthi sicela la enduneni ukuthi okubalekile bekhulume namaqembu ukuthi lento ukuthi artist imali za lapha sifike nabangani nomakhelwane nicele abanye abantu ucela bengene yebo le nto leyo bizama ukugqugquzela leyo nto leyo afike neqembu kuphela abazogida abanye bethenga amathikithi ngoba lapha le traffic lenza ukuthi imoto zishawula ingasangeneki so ekusanegotiate lezo zinto kakhulu bethi hayi ngihamba nabantu abangani imoto eziwu2 lezi zihamba nami abantu abawu20 bangathenga amathikithi behamba nentelo Uku-eda nje lapho mfowethu ephuzini lakho nalento yokuthi ama-local artist uma engena lapha eza ngapha emva kwestage awumusa ukungena nemndeni yabo angene nomkhulu babo laphaya sebekhanda i-traffic manje laphana abantu abazobuka umcimbi abaye ngala abantu kwi-general sicela sihlele ama-local artist ukuthi sekhona omunye umbuzo. Uthanda ukubingelela kumuntu okhona endlini. Igama ngimfundisi ngokwandlala. Cha, ngizobonga kakhulu mina. Ngento enhle enisenzeleyo la eNamibia. Okuningi ke senibalulile nokunye besithi sizobuza senikwazile ukuthi nikwazi ukuthi lesikumhlakandlela kube lesixazululo sokuthi sesiyabona ukuthi ke nalona sizobuza sikwazi ukuphenduleka. Bese ngomunye owayekho lohlezi ilandeni umbuso yeqala ngo-2019 ngizwile nomfowethu ekhaya ukuthi abantu babe u-17 zaba ngabe sasebenzisa ikhamera kakhulu ke lapho ngazaba lokugqiba namihlazo ukuthi lo ngishutha ngilinganisa abantu nje kuba ngathi abantu balandela emakhaya ukuthi abantu bengabonakala ukuthi ke bancane. Siyabonga ukuthi umcimbi usukhuphuke ngaleli zinga. Siphinde futhi sibonge nangendaba yokulekeleleka abantu bethola amathuba omsebenzi. Siyacela ngoba bakhona abasebenza ngaphansi kukahulumeni khona amakhansela beyodlulisela phela komeya ukuthi cha lo mcimbi ubaluleke kakhulu njengoba mhlawumbe beseshilo ukuthi baningi abantu abazuzayo omama bathengisayo bayazuza kuzuza ngisho ama-security abanye bayidablisha mhlawumbe into ade beyithengisa even amahhotela nawo ayakwazi ukuzuza kwakhona abantu abalala emahhotela abafike bezocosha amathini kunabantu abaphila ngamathini nabo bayakwazi ukuthi nabo belokhuze becoshe bezuze. Bese sibonga ekushintsheni nendlela khona into enibalulile le yendaba yamathikithi ukuthi kumele ethengwe ngeqiniseko futhi ethengwe ngempela ey'tolo. Kubalulekile siyabonga nokuthi ethengwe kakhulu amathikithi. Siyacela ukuthi nabanye begcize ukuthi amathikithi awathengwe ey'tolo. Mangifuna ngo-2020 ukubona okunye kwakubuhlungu lapha ngoba kubalulekile nani ungabe ukuphuma imali kimi nani imali bese isikhathi ikwazi ukubuya. Toto abanye labanye bagwaye nezinto lezi uthola ukuthi uyangena egate-ini ngoba ngayi-observa leyo nto leyo ukuthi abanye omunye useyiphuzele kwesinye isikhathi abanye abantu sebeyangena bangena mahhala omunye ngawo-2020 kuphela cacishe nani imali akho mhlawumbe ngibona kodwa mhlawumbe ingaprofit ngoba mina ngangibuka omunye uthola ukuthi yena waphethe amathikithi kodwa uthi wena akakuthengise wena awuzukuyithenga ngemali ethikithi okufanele uthenge ngayo. Thothi ke ithikithi manje u100 rand
wena uzomnikeza nomuntu R30 uzongena lo muntu ngaphandle ithikithi akasalithengisa into eyenzakalayo ukuthi umuntu uyakwazi ukungena uma ukhona abangani bakhe engene kodwa ekhokhe noma R30 mhlawumbe nabanye abantu nomunye lokhuzi bese kuba lokho amathege lokho afakwa la hayi bayawakhipha ke Nkosi yami uyawakhipha omunye umuntu enikeze omunye ekhiphe enikeze omunye bese sibonga lokho eselibalile lokuthi ama-artist kumele elaksiswe ngempela ngoba sisho ukuthi-ke angingagcina sekulimala nini ama-artist ayafika impela nabantu abawu-20 ungakusazi ukuthi ethi umuntu hhayi wonke laba amagidango mami lawo khona omunye ophethe ikhamera khona omunye ophethe nani lokho-ke kuyawulimaza ngempela umcimbi bese okunye ade ngithi ngizolokhuza ngizodlula kikho kuzokwenzeka yini ukuthi kube khona noma oyedwa mhlambe umuntu ngoba sithi umaskandi festival kube khona umculo oyedwa base yabona kuyenzeka nabanye babekhanda ama-event yabona nokhuzani nabanye njalo abanye abantu begcine sebelanda umuntu ongawucula umaskandi ukuthi naye ebe khona ezonandisa mhlambe kuyingoma yakhe esuke ivelele ngaleso sikhathi leso ukuthi nalana ukuthi kuzokwenzeka yini ukuthi kube khona lowo mbuzo lo mhlawumbe ukhona okunye ngizokhumbula nje ngoba sengikhulume kakhulu ngiyabona usekhona omunye okay right yebo futhi okay ngibingelele igama lami Nkosi Mpilo Mwaphumana okokuqala nje sicela ukubonga uMahlaza lethimba lakhe sisebalazweni ku-KZN nase-South Africa yonke through umuntu owathatha isibindi waqalisa into engakazi bekhona sithe ngathi uNkulunkulu futhi angahleze kupha amandla nethimba lakho nikwazi ukuqhubekisa phambili because awushayini wedwa i-150 kushayina ilokhunjana i-Ladysmith yonke kushayina u-200 district lonke kuyimanje sikwazi ukungayi ku-Durban July just for this press briefing kuyimanje sijabula ukuthi sifane no-Durban July yabo so engikholelwayo mina ukuthi into enhle iyanconywa ikhuthazwe futhi wonke umuntu okhona la ngicabanga ukuthi uyifisela ukuthi lento idlondlobale igcina isiba njengo-extravaganza abathatha i-weekend yonke la kuthiwa khona ukhozi luhlala iviki lonke lisakaza nje 2 years amazami i-150 Maskandi Festival bese ngithi mhlawumbe umuntu akathi athinte lapha nalapha ya ngizokuthi namakhansela la kodwa ke lapha ngabona mhlawumbe ngawabona kodwa la nihlala khona isicelele phela ukuthi inkundla leyani ibe protected yabona njengoba kade ukhala futhi kunophotsha abaningi lapha yana kuzongena umuntu ophethe okaphi thina siseshiwe sawashiya amawokaphi emakhaya asikho safe so sicela ukuthi ke whoever noma ngabe i-committee lakho Mahlaba ene-access kwilokhunjana ku-public safety kumbe kubantu abaphethe ingqalasizinda kamasipala basicelele ayibe safe indawo esizojabula kuyona ngoba phela ayithi manje nathi sizoshaya nengqini so siyadinga ukuthi sivikele mhlawumbe nokunye mhlawumbe okubili nje sengivala ngiyafisa ukuthi guys akungathi makuthiwa kwaqala i-150 Maskandi Festival wawuyi-local artist nanamhlanje useyi-local artist sicela ukuthi sibe ney'phumo kumbe kube ney'thelo esithi siziku-national level. I don't hate abokhuzane nobani Omthandeni noSmino, but we need uGatsheni omunye that will be produced by le event esiyiplenayo namhlanje ungabi local artist forever yabo. So ngiyacela sinikwe i-platform eyingqayizivele la wena usubiza abantu abasegoli ukuthi cha ngiyoperforma lapha ku-150
sekuyofanele sithole istadium ke manje of high magnitude bese masengivala osomabhizinisi hayi phela kungahlezi small business njalo mahlabe yafika uzokufica small business 5 years small business sesikhathele ukuthatha istage sabonye indawo sesikhathele ukuthi ke kube khona into ethi ke usupply umuntu waseThekwini let us unite bafowethu sikhusele umcimbi sikhusele osomabhizinisi sikhusele amaqhawe makunokuthi khona osafisa ukungezelela mhlawumbe okay sisi mina bengicela ukuzela kuma-local artists ama-local artists abaningi yebo kodwa akhona lawo akhethiwe njengoba esekhona manje sitsheliwe ngawo kunento eyenzakalayo lapha ngosuku lomcimbi so ngifuna ukubuza ukuthi kuvumelekile lokho kulama-artist afikayo asuke ngekho kwi-line-up asuke ngekho kwi-post afike athi akhulumile nobaba uMahlala azophefoma siwenza njani-ke lawo avumelekile yini ukuthi angene noma awavumelekile ngoba futhi iwona agcina edisteba uhlelo lomcimbi ku-stage nayo because ngiyafika ne-artist lami elithiwe lizodlala ngo-6 mhlawumbe malifika i-artist lami ukhona i-artist elidlalayo elingekho kwi-line-up lidlala ngesikhathi se-artist lami ngenza njani-ke lawo leyo nto igcina isisiphazamisa esikhathini esisuke sesibekiwe for ama-artist akhona kwi-line-up so nje leyo nto iyasiphazamisa kakhulu angazi ngicela ukubuza lapho ukuthi avumelekile ukuthi afike lawo ma-artist lawo kanjalo asuke engekho kwi-line-up nakwi-post. Mhlawumbe ezosukuma nje umphathi aphendule kule mbuzo esibuziwe nami ngicela ukujijela njalo mphathi ukuthi mhlambe kuloya nyaka ophelile ngabona abantu begqoke kahle kakhulu ithini i-dress code kulokho ngoba babegqoke bethungile abantu kuwa amaphilifa samphilifana nami ngangithungile impela nami ngimuhle so ngiyafisa ukuthi kulokho sizokuthi traditional noma sizothi stylish inyana something usithintele lapho mphathi. Ayika sibonga kakhulu imibuzo ngizozama ukuthi ngiyiphendule yonke nesikhathi esifanayo. Indaba yamabhodlela awavumelekile emcimbini awavumelekile ukuthi angene ngoba laphana sifuna into can honor kodwa-ke sabuka lokho ukuthi safeyilwa kakhulu security kule ndaba le ngoba amabhodlela ayatholakala esemaningi ngaphakathi futhi-ke abanye bazi bahlala ngawo sekusa la ngabo-6 sawabona sesiqoqa ukuthi amabhodlela angena abamaningi iphutha-ke lelo esifisa ukulungisa kulo nyaka ukuthi amabhodlela awangeni ungamane phela ubhologo wakho uthele into le kanje siyazi ukuthi-ke usafe ngaphakathi amakhula box azoba u-70 rand ungena ngekhula box uzoba u-70 rand base kuba ukuthi ngenhlanhla bese sikhulumile Mpokakhumalo ku-planning committee sabhala incwadi sayisa umasipala i-Alfred Duma sacela ukuthi sicela ukuthi basilungisele i-ground esisebenzela kulo wafethu alingezinye lowo sokushuphela la ukuthubela i-ground esilisebenzisayo alinambilo ama-toilet awasebenzi lapha siqasha ama-toilet ama-buildings ayawa khona ama-buildings kuthiwa singawathindi lapha ayawa kodwa-ke i-ground siyayikhokhela i-ground siyayikhokhela bafethu thina asixhaswe ngalutho thina ngomasipala i-ground siyayikhokhela so iy'khalazo zethu siyifakilele kwethu elinye iphuzu lapho kaMntungwa kulokhu sisebenzisana neLelisburg Police Station sisebenzisana nomama uKenneth Zuma uyena-ke osithembisile ukuthi-ke uzodeploya amaphoyisa kulokhu siwacelile impela ukuthi abe khona on-permanent basis. Umcimbi kusukela uqala uze uyophela umcimbi
amaphoyisa ezoba ekhona ngoba le routine yokuthi bazofika 2 hours baphinde bahambe khasane behamba eziyasala ziyakhala la so nje kulokhu bazoba khona bazoba full time. Ama-artist esisuke sesiwatshontsisa laphaya becela ukuperforma siyibukile lento yenzekile ngo-2023 lapho esathuphisa khona uNdlobo ecela ukudlala engathi uyadlula ucela nje usidlalela mahhala samtshontshela saphinde kulokhu futhi satshontsela ukubalayo. Kuyaphazamisa uqinisile ukuthi wethu kuyaphazamisa kakhulu ngoba suke sesinohlelo usuke selukhona kulo siyacabanga ukuthi ngeke sibe nayo into kanjalo sizosifika kulayina ngoba cha bona kuyaphazamiseka iqiniso lihle. Kufana nomuntu wathi kufanele ukuthi adlale ngo-6 mase fika ngo-10 lo muntu loyo ngeke asakhona ukudlala futhi nebalance yakhe ngeke asayithola. Yes. Masukuba indaba ye-theme i-VIP yethu iyayinhle kakhulu. Abantu babethungisile laphana kakhulu. Uma ungangena ku-TikTok ucheck 150 Maskandi Festival uzobona abantu babegqoke kanjani. Sike sayixoxa ku-planning committee sanqena ukuthi abantu mhlawumbe sibanikeze i-theme ukuthi si-expect ukuthi bagqoke kanje kodwa ke sasesikhetha ukuthi-ke asiyidedeke umuntu akasike ukuthi afuna ukusuka khona ngendlela yakhe ofuna ukuvunula akavunule ofuna ukushaya ibhelinothi akashaya ibhelinothi kodwa nje sakuthokozela kakhulu ukuthi-ke sibuke lapha ey'nkundleni zokuxhumana ngendlela abantu be-prepared ngayo they were dressed up. Ukukhomenta isifundo ephuzini lakho lokumixa mhlawumbe amanye amajenda cha i-150 Maskandi Festival is purely Maskandi. It's a purely Maskandi kodwa i-planning committee isakuxoxa lokho futhi ukuthi-ke ngeke nisaba nawo ama-special performances kodwa-ke omunye umqondo esinawo kwethu siyibanzi productions siyafisa ukuba nomcimbi wesibili eMnambithi. Siyafisa ukuba nomcimbi wesibili eMnambithi ozoba unyaka mawuqala ozomixa ngokwamajenda masukuthi ngoSeptember siphinde futhi senze i-150 Maskandi Festival. Sesiyaphebela futhi ukuthi siyafisa ukuba ngoba ngenhlanhla i-150 Maskandi Festival indlela esikhule ngayo thina siyawathola amakhosi phela nje ophezulu basifonela bayafona abantu abakhulu bacela ukuthi-ke babe yingxenye ye-150 Maskandi Festival. So sabuka ukuthi i-concept izolahleka i-concept kunganjani sibe nomcimbi wesibili ozoorganizwa Yolimas Productions mase-ke uyamixako wonke amajenda. Angazi noma mhlawumbe ikhona yini imibuzo engiyishile la ngaphandle ozawuthi mhlawumbe bangangilekelela. Sengideda nje bafethu ngicela ungidlulisa ukubonga okukhulu kubantu ababekhona ngelanga lokuqala siqala i-150 Maskandi Festival bengakazi behlomule bafethu ngoba sizokusho lokhu phambi kwenu bengithukela news ukuthi-ke i-150 Maskandi Festival ayikafiki kulesi sigaba lesi sokuthi-ke isingaholela wonke umuntu osuke elekelela ngaleso sikhathi. Lokho sizokubeka yele sikufihle. Usisikholiwe nje benonje cishe abantu bahola kanye i-150 Maskandi Festival. Kodwa behlezi bebuyile ngoba bayazi ukuthi-ke into lena yaseMnambithi sizama ukubuilda umcimbi waseMnambithi. Hayi uDJ uhlezi lapho. Kodwa nje bafethu sibonga i-commitment bafethu nasendluleni bafethu. Labo nje abathola isikhathi sokuthi bahlanganyele ngathi sisazoba nama-activation campaigns sisazofika koVida Loka sisazohamba nje nako-JC throughout promoter yona i-150 Maskandi Festival. Othole lelo thuba bafethu asondele sobe sindawonye i-transport siyihlele nokudla sisihlele ukuthi hayi mase siqedile ucampaign sikwazi ukuthola lawo ma-refreshments
mina ke indoda ephuphayo yabo namaphupho nje kakhulu ngiphila ngokuphupha impilweni yami into ngiqale phansi ikhule egcineni mase iyangisebenzela so i-150 Maskandi Festival ngiyibuka ukuthi eminyakeni ezayo izokwazi ukuthi isenzele nathi profit siyibanzi productions sikwazi ukuthi umcimbi uphele sikwazi ukusala mhlawumbe nokuncane ngoba okwenzakalayo njengamanje nje angikwazi ukufihla abantu basemnambithi mina ngibathembile laba abantu basemnambithi yibo abakhokhela iSouth Stage ngemali yamathikithi abantu basemnambithi yibo abakhokhela izindleko zomcimbi yabo i-150 Maskandi Festival ke iqale ingakazi ukuzenzela lutho beyidla thina emaphakathini khona insizwa yakashabalala ayikho la libizwa ngosibili esahlanisa amakhanda ngoba umtshali sayiqala ngo-2019 sashaya ephaketheni kodwa manje usesezingeni ukuthi usuyazikhokhela wona nemali yamathikithi uyakwazi ukukhokhela istage ukhokhela isound mase uyazama kancane kubaculi yabo mase siyangelela ke silekelele siyafisa ukuthi ngonyaka ozayo i-150 Maskandi Festival imele indleko mase iyasikhokhela phela nathi ngoba yazi sikhokhela lo wesifihle ayazi sikhokhela i-150 Maskandi Festival ngalowo magama ke bafethu ukuthi ngiyacela ukuthi siyibambeni ishisa iyofolela esandleni yabo Hayi siyabonga kakhulu Ntunga siyabonga baba siyabonga kwami siyabonga kuba kwethu siyabonga sisekhona isandla okay I'm sorry yo Ayi ngaze ngibe mude kakhulu nami bahlaba ukuphela mhlamba ngazi ukuthi umbuzo nokuthi ngisami indaba le yamathikithi la ey'nduneni sazoqhubeka ukuthi aye kumculi noma sezoya ey'nduneni ilapho ukuthola khona sekuzokwenzeka kanjani ukhona umbono owavela ukuthi amathikithi bacela ukuthi sinikeze amaciko kube yiciko elizonikeza abalandeli khona futhi umbono ukuthi awaqhubeka aye enduneni yabo mina-ke bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngiyabekisa nje induna kabamphilisa kuqala izolanda amathikithi kimi awu-10 mase yona iyabona ukuthi-ke wobani abantu abalandela umama yabo kuye kube nzima-ke mfowethu ukuthi lawo mathikithi lawo angabasafika kulabantu lakumele ukuthi afinyelele kuwo agcina sekuyinto nje yomndeni yabona nabangani leyo nto-ke ayisasevile ipurpose yomcimbi ngoba lawo mathikithi suke sibonga ngawo iy'nduna ukuthi ziyagijima futhi suke sithi-ke qoqanani nizoseka iqhawe lenu inhloso yawo futhi isuke yilapha bengicabanga ukuthi sizowanikeza iy'nduna esandleni ngiyacabanga ukuthi kukhavekile ngaze khona okukhona cela ukunikeza ithuba Sanibonani. Igama nguThole Xaba. Bengicela ukubuza mina ukuthi ningakwazi ukuthi nisinikeze ama-artist ama-mathikithi esaziyo ukuthi sizozidayiselela wona siphushe abalandeli bethu. For example, mina ngisebenza eRing nabantu. So I can try and play games zami khona lapha erenke ukwazi abangaba abantu bathenga amathikithi noba engafuni ukulithenga zomkhonvisa ukuthi alithenge so that uze imali ukuthi uzile akezange imali ngeni yena bekhona labo sibakhongisela ukuthi bahambe baye ezitolo angazi kanjani is it possible? Okay. Mama ngicabanga ukuthi leyo sizoyixoxa kwi-planning committee ngenhlanhla nangu bakumemela ukusanda kufika naye futhi uyikhansela lasezakheni ophinde abe yimemba ye-planning committee naye wakwayithintile kanjalo ngiyacabanga ukuthi-ke emhlanganweni ozayo we-planning committee sizothi uyixoxe mhlawumbe mase sifike ne-feedback. Alright, siyabonga kakhulu.
bafowethu siyabonga ngicabanga ukuthi bese kuphetha kwethu-ke lokhu njengamanje sizocela-ke sisukumeni izibhaleni kahle then bese sobe sesivula kahle-ke sesivula amabhodlela manje. Bafowethu uyangithinta la umphathi uthi umphathi wala ekhaya esebenzisa ngiyaqala nokuyibona le ndawo enhle kangaka. Yibo bonke laba abazobe bezokwenza imali nge-150 bazoyenza ngempela bona laba ngoba ngiyazi ukuthi kuzogcwala bazoyenza imali. So kufanele bakucinge ukuthi nabo babe yingxenye nje ngoba ngiyathemba ukuthi ngoba sifake laba sikhokhisi la ngithi baqalile benza kahle ngoba ngempela imali akazoyithola ngaleliya langa iyoyithola impela. Right, kuzoba ne-performance ezoba khona ehlelwe abakhona la ekhaya. Kuzoba uMbuyisa, uSikhanga noBalance abazosiphefomela khona ngale khona lapho kwaSofa. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu ikamana mina ngundingi ngokwendima nje sibonge umsakazi wethu kodwa ngaba nokholiwe ngakusebenza ngafika la kimi radio yimi ngamfundisa i-radio uzayazi i-radio. So nje siyabonga kakhulu namanje sanithanda sisanikhumbula futhi e-radioweni siyanikhumbula. Maybe one day iyobuya i-radio noma iyobe ingasabuyi nathi kuyobe sekubuya abanye futhi. Siyacela niphinde futhi nibasupport mhlawumbe sokuyobe sekuwena mhlawumbe umsakazi kulo radio yoqhamuka yabo. So nje bafowethu siyayibonga kakhulu i-support yaseMnambithi engazathi nje ungaqhubeka njalo lo moya onje usuka le Mhlumayo usuka kwaDathi usuka le usuka kwaManzini unabantu usuke eBank sisuke endaweni ezahlukahlukene kodwa siyakwazi ukuthi sihlangane senze into eyodwa sibe nomoya owodwa. Lokhu nje ngifisa ukuthi iqhubeke nje kanje bafowethu. So ngiyacela engathi uNkulunkulu engasisiza nasemcimbini wethu kungabe bikho inkinga nezingozi ngoba abantu babheka into eyodwa emcimbini bethi engathi kungaba nokuthile kuze lo mcimbi ungaphindi uqhubeke. Yabona. So nje asikhulekeni ukuthi umcimbi wethu ufane nowangonyaka ophelile la okungazange kube khona lutho. Kwaba khona nje impame yonke. Mana.